Polako radimo. 308, dobro, to se nije tu. To nije za sada. Znači, trodjelna lamela istrošena i evo su, koje su bile u motoru, jednodjelne, dvije stare, evo te tri su stare. Tu smo neke kombinacije radili, znači sad sa od zvona, znači ko zna, zna, ko ne zna, ne zna. Lamele ulaze u zvono, s vremenom se one troše, znači taj zub se tu potroši i naravno od nagog puštanja kvačila na zadnje, na vožnje, na zadnjemu se lamela s vremenom ovako ureže u zvono. I onda počne motor kad radi u leru, počne onako lupkat kvačilo. Kad se pretisne ručica, on tiho radi. Kako taj kvar ukloniti? Znači, naručite kao ja, da ne gledam vam podatke, iz AG Rijeke sam naručio lamele. Znači, jedna trodjelna i dvije jednodjelne. Njima je cijena, evo ovako. Evo ga. 15 kuna jedna jednodjelna, znači dvije su 28 kuna 80 lipa. Lamela trodjelna je 6 kuna, ali jedan komad, znači trodjelna. Znači 3 komada, 19 kuna 20 lipa i poštarinu sam platio 20 kuna, to je 86, iz Rijeke sam naručio. A prije toga sam još uzeo ovakvo novo zvono koje nije urezano, znači novo novce. Evo, kao što se vidi nije ništa urezano, novo zvono. I evo ga, ovo sam kombinaciju radio. Znači, stare lamele, kao što vidite, su ravne na dosjedima. A također i ova trodjelna je ravna na dosjedu. Ja sam uzeo novijeg Apen šestice, ove kao malo zakrivljene, jednodjelne, zakrivljene. A ovu trodjelnu sam stavio klasičnu ravnu. Znači, po meni jedna od najboljih kombinacija. A što morate paziti, tu unutra, ne znam kako bi to mogao pokazati, evo, kao što se vidi, ovaj je iskrivljen. To je kvačilo. Evo, vamo je klin probio kao što se vidi, a vamo nije, tu je u falcu. Kad to pukne, onda se normalno dobije previše lufta, samo što je ovaj zablokirao. Znači, dobije se od prilike na čemu bi ja to mogao pokazati. Evo, ovo zvono ne znam od čega je, ima mali navoj. Znači, to ima ovako malo lufta. To mora biti tako. Znači, milimetar, evo vamo nije probijeno. Znači, ovo je reparirano kvačilo. Tu se ni ne može vidjeti. Teško. Ali je ko novo. Ajde da pokažem koliko lufta ima. Evo. Tako mora biti. Znači, ni manje ni više, negdje oko par milimetara. Igličasti. U odličnom stanju. Znači, sad idemo montirati. Znači, igličasti se stavi i to ovako je upada. Evo ga. Znači, lagano mora upast i lagano mora izaći. Eto.